Siem mager ogol ne jonyuo amuna ma ok opuodhi mar chang'a e alwora ma Chesikaki e kar chung' od bura ma Mount Elgon e kaunti ma Bungoma ni biro kawnegi ondamo mager mar chik. Jalup ruoth ma Sub-County Allocation ma Chemondi, Martin Naibei, owacho ni thoth rowere oselal e kuonde math ma kamago kokwayogi mondo githegre gi math ma ok opuodhi. Magitimore seche ma lita 35 mag chang'a noyudi e sach apedhano. Moko kuom jodong gweng' bende ywak ni kuong' ma kamano oseketho rowere mathoth e alworano ma Chesikaki, ka giwacho ni gibiro medo tudore gi tend arita kwe mar neno ni otiek nyupo ma kamago. Ninashukuru wamama wamekuwa wakilalamika kwamba mabwana wao walali kwa nyumba, wengine wanakufa, wengine wameathirika. Sasa nadhani leo wamama watafurahia, mabwana watalala kwa nyumba, vijana leo wataingia nyumbani mapema. Hatujamalizia hapo, tutaendelea, tupunguze at least watu wakuwe nyumbani kwa wakati. Na tumefanikiwa kunasa takriban lita 35, na wito wetu kwa jamii, tuendelee kubadilisha njia ya kuishi. Chang'a tu ya kuishi, kuna biashara nyingi ambazo watu wetu wanaweza kuzifanya. Pia kuna wale ambao wanaendelea kufunga shule, wanarudi nyumbani, wazazi jukumika. Boma ambazo tumetembelea, wengi wao walikuwa wanatoroka kwa sababu baada ya kujua kwamba tuko katika hiyo operation hiyo, lakini ilituwezesha sisi kupata hii pombe ambayo kwa njia moja au nyingine tutakuwa tumeipunguza ili isiathiri watu wetu.